Kanong Shillong Secondary School. Haka shitarik jog unai wing anajak rafuar kalayo ya ka kota la ni ka jakasa jog ni kai. Bat ya kan ni ka jakasa ni kai la pri dau MD jog ka matharasan uba SB Noksit nangkat kajadan langru UMBC uba Jambarwar menjut kithot ka benjing komiti kentup ya Dr. Dia dan Nong Light u pasot SB Lengkhoi bat kiwi de kithot jong ka Social Service and Literacy Mission ke bari pej ma penya ya kan ni ka school. Kajinglot akabatay ya ni ka kota ka pa hari ko mapralak tengka kawasan lak tengka la kersan nakaliang jong commission alak tengka nakaliang jong MDC ba komyuru slak siten nakaliang jong MLA ubala pen pauru ba on sa asu sa atli ki kamera nakam ta jong kan ke school bat kui de ki jinten kam habakan hakate ke jalan haba pli ya kan ka kwata ta So kendiat na sebenang bayar kena ke school hi ngadang yo ai ibatai bakaddu daka kai sangai silap sampong ngala droru ikane daka skim om bang ai daka bisa nakaliang simet junga wemeli tengangai ba ka jinjap ka janga rajal kulai ngatrai tang ya sibab kudu yang nang job odan dalah nang job ngakren na basai kedar ya to building kamera ngama klik kan re galut ke bawah birdu kamera ngama klik mansa ai dak skim SRWP ne kacim skim na ne KMP skim kaba ngala mantunyo kane kade ngakula but idei I Dr. DRL Nonglai I balong menta I nongyalam ringkat bat kat mission ke social services and literacy mission baki shim ya ka jingket kle ban nang kentiu ban penyat nomor banong ban kentiu ya ka ni ke Nong Shillong Secondary School e kuble shibon doktor ya ka ni ke por ka ba ma phi shim ba phi ailat ru yang akum local MDC bangan yo penyesim benta hagani kesegi siapa menta